Bokulia Sport Association atau main pen cepatir pi ponsi Karbiano Thomas Konsela long XCM lapen ex HD Minister Kalitang Sumroha main pen Bokulia Sport Association League Football Championship Surinira engkor rapia sengkana parman ke patu kibipon lason si lakha kresi langfer constituency ke parlo bahawni adorso patu aklamba long pini jakonga che kone pai kre chogani Karbiano Thomas Konsela long XCM lapen ex HD Minister Kalitang Sumroha main pen Bokulia Sport Association League Football Championship Surinira engkor rapia sengkana parman ke patu kangku pon bangso long langfer lokal MSC mate Karbiano Thomas Konsela long ie matram lekte lapen ari saho tomen Kalitang Sumroha fan chikimopon Kalitang Sumrohang alang linut political party along keklem kedam mission abangku lapen rada fan kahon kayen so kiti perfect abangku alang li Karbiano Thomas Konsela long siye manghoi kiki bom hostami penangan rato makisu along alang li archap don tipsido lapen isi pin podami Karbiano Thomas Konsela long alang li division yem stami kiki tang abangku iglo alang li division yem kiki bom hot Karbiano alo penan division mate tawlahin da prang pon lapen langferang kangalong tireng jeng ason nang mano bonta alang li emisi arput kitodun pen alang li emisi hoi chepai dun pensi penangan langferang kangalong kaching to rasai mostami alang li sayamo klempon Kalitang Sumroha main pen Bokulia Sport Association League Football Championship Suriname ko rapia sengkana parman kecing si ke patu kangku pon along ke patu kacadan pon laki Rainbow FC lapen bahawnya darso tum angpong si ke patu cedan pon bangso long hindi na tim stame ke patu ketek serajo boy CC chipi pon Kalitang Sumroha main pen Bokulia Sport Association League Football Championship Suriname ko rapia sengkana parman ke patu ke bi pon along langfer local MSC mate Karbiano Thomas Konsela long ie matram lekte alang lipen Sumroha kaila mothan pajermi pon lapen bangso long Kalitang Sumrohang amen pen Bokulia Sport Association League Football Championship ke patu ke bi pon along Ali sarpo mana peng pen langfer local MSC mate Karbiano Thomas Konsela long ie matram lekte Kalitang Sumroha subo akleng Amarjit Ronghang Sarso Tiso Bokulia Municipal Board Chairman Hemsing Kiron langfer BDC Chairman Dorsing Rong pila pen penan ke thege tum chetong donsi bangso Kalitang Sumroha main pen Bokulia Sport Association League Football Championship Suriname ko rapia sengkana parman ke patu kibi ponalong keting si ke patu kangku pona jamek nation mek patun ponlong pamelo News Desk Report Loti Kemi News Karbiang Long Pansi na nato media karam lo ni kan ni tu ma rong hang hema hin kan pini ni po kecemoy 2 months do kai po de pini si pini cheng lo first time lo pini ni po men kan la Bokulia Sport Association ahin kan la pom kibi lo ba alang tumal initiative KN alang tumal IM do IM mudara mekre alang tum initiative KN penajane pentini la KCMC sport football ada ado solong TV pini date 16 lo kita kan memelo pini date 16 lo pini hello KCMC lo ni po kecebol pen pini si ada ado solong first kelada TV cheng lo ini po mentan ini po bangkala 2000 kan ini po itu cengnya ni pen solam hari kan halo soal di pen ke alang dia MSC kan polo dia memang lo alang ni ko don CM dan memang lo ini kan memang lo minister memang lo alang ni non las alang ni coy de prang pada alang parti presiden Congress parti presiden alang ni manong lo la wo kan kami alang ni claim asal menjadi role lagi rata kado beta cimi lo itu Bokulia Sport Association lah ni kan tapi people si agensi langfer Football Championship League labangko tempatku Kalitang juga tuanai asam sorka Minister Sumrohang alang limen dan ini labangko tempatku hotel tempatku bangga ni tumbi pon itu alang li non headlang satu boy masuk ke kepen alang li yo tekang kekoyon thom tiap tang ulang dari sini alang li main pen ini tum kekensi tempat di pon itu alang li bertemu alam
ketanam orang ke ini alang li hai farman apenan klaim di tekang lah tukang farman apenan klaim di tekang lah lapen ke kacing tu ramu kami menangan alang li leadership pen Karbiang Long klaim di tekang lah Karbiang Long untuk nama council long kami alang li yem hidung lo lapen ke CM kami alang li hidung nabang puno lapen tidur si bangke Asam Sorkara long dan dipuele homosti pen emele seperti itu pen kabinet minister kami alang ke palong guno lapen ke ditang akan kami kireng-kireng alang li tangku kita cara bang guno lapen ke education anak kami la Karbi Language Board itu lah bangso Karbi Language Development Board kami alang education yang sedang dikembangkan lo. Lapen ke kapret department kami alang li kan kecil itu asal jaga muka kami yang kami alang li pareng kita bang lo. Jumlah lang pera lang kami alang li leadership itu hur pendangan kacingkul asaya mu klaim di kita lo. Karbiang Long kami masih alang li apor pepen bakal pepen dua tekan peli kuno kata mereka nak hapus dulu dari sini ni tu alang li men pen alang li kan hil demi itu hang lo jadi tu lang pera long kami alang li mahang butik aku itu rada pan klaim tekan apa nak milik tu kami klaim ni klaim kan haji kan alang li sendiri kalau itu hil demi itu hang lo kasi nilis kita na padi kamu no nilis kami alang ya leadership penting rara sai ke klema along kami ke klem nun ceng lo benang alang di dohut nili tu makan ke klem ke da magian la piteka parti long serapun mo ko te konsi ke klem nun nai ma haya sai mo kami nili tu ban tenan knowledge la piteka tapi alang lipan nili kai ke tengi ne alang lipan kai ke ni lihat dulu hang dergi sampai ke alang li itu kemang akam muka klaim tekang ini saya mu kami sepacun kon dia kan pilih baru kon itu alang li kahil dulu hang lo lapen alang li temu tekang adon arab asuma doan lapen ke katu kami akan alang li temu tekang akan kami alang li kos dengan sampai hidup nampak dunia mana dan jalan kami alang li kapjong karena malam itu dulu yuhan itu alam berkuah nama kami itu hidup hal itu tapi ini lah bangso dapat tu kita pun lakukan mo lakukan patu juga kami alang li farman pen kapret saya mau iklan pergi kata ini bori politik menarik banget.